Trubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Henne ke step kalami ke Jingïa Kajia ke Balajiah Khyrdop ke skul bat Nehu Hapdeng ki Nongtrei ke Nehu bat ki Samla Pule. Kani kalajia ha ke baki Nongtrei casual ke Nehu hapo ke Shatri ke All Nehu Workers Union ki dang persya bat dawa ne ki Nongpet jong kani ke skul ba bakin pen urlong ya ki jing dawa jong ki. Ha ke baki la Khang ru ya ke Khyrdop ke Rung sya kani ke skul ba. Nehu kala isu ka circular ki mata dua la casual patri hang ni nak terhadap kami seperti government pun ka association itu nomor ka kartum jingtip juga association pada arti ni po Nehu ni la kajong so I'm ngan isu kini Kani ka jing Khang ya ka Khyrdop kala Khang lat ya ki Samla Pule bat ya ki nongelam jong ka Nehu Students Union bakin Rung syapo. Ha ka baka Nehu Students Union ru kadon Hapdeng ke Jingïa ki bat ki bor badai pen bakin pen urlong ya ki jing dawa jongki. Ya kini ki jing bom ya sngotu jingmon lala ban temno hadien baki bor na ka district kilawan ban tuklar bat ban penbet ban ya sngotu jingmon. Khang mate. Telling the same thing, you are causing a lot of problem hang ni. If you listen, lara kisngap yang kum addition deputy commissioner hinburam ya kan banging la pun clear kum ke demand pi. Diminta pia tu apa kia show tam you are blocking the gate. Kidon ka program man la ka minute dan program ta. Berfak kia. Mentangi penhuni ke demand pi. Ya ke demand pi. PP yang beri lawyer, you take this Pule, but hadin kata you decide every kende hadin. I notice ye police office. So bah, temanang ni ngala ong ipi himde show ban kan gate because bar khoi long effective kala. Daburang kisah. Kediman ni. I la Islam. Borok satu. Tokongnya tu. Gini na. Itu. Kata be ko, nomor mai kalau tetu ni ada mutak mission. To nakala yang gini. Nangin pek ke demand kolong kumno. Mah, sa program baru ni mah. Nakala ji ngin pek tu ngin sem kata ke reply ngin pek ke demand kolong kumno. Dalda ke demand lara kiri ke reply ke biang. Tingin pa na da company you tingin net pesat sinu chapo VC office ko pala rise ni mah. VC office VC gate tidak plan. Amin ni kondangan ni labiang kata. Sebab sar ong yaki ba kendi betul tim tu. Ji mar plan push. Push mono. Okey to kena. Okey to kena. Har ko si bar khoi berani company ni suruh please maintain some decorum. Your university. Yes, sir. We have been requesting them since morning, and they haven't even give us a notification for the students that they are going to do this. Okay. They're supposed to give a proper notification to all the students. If they are against the administration, give a proper notice to the students. You are going against the students if you are doing this. Not against the students. Kani mulai kani. Mulai.